बीजेपी सुरुपथार मंडल कमिटी तुमपेन टूर प्रोग्राम के पातोपन सिंहासन कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो लोंगमित अलोंगता एपीएचएल सियासा है किमी कंपू वेस्ट कार्बी लोंग अमरिया हवारा लोंग INC तुमन के जाप Karbi pini Karbi prime tama birtalong penili thari sarnong klaranse non birtang tonpen arjita BJP surupothar mondal committee tumpen patir piponsi pini arni kangsa porphai hinira chitima pormalompen ting bosti LP school pathua klamlong tor program amai kepatupona birta pherangke Bisnu lekthepen katri samlong birtanang pale Lokhiram rong pi pen kachiphem pupona meilong mai ke phalam the hunaram singnar pensi jaipon Mayalong aluhi sarpoman pen EM Jokot Singh ingti man peng aluhiaman pen VDC chairman Riso Singnar Palipathar Lem sa konchunbang Samson Timung Nasing Ronghang lapen SGP Dorsing Singnar pen chenglok kithe kiting etum chetong runsi ting bosti local committee along tor program mayalong RDP don Nona bangke itum main kopi lo ke pon ini tum ke pon alam thebang rehalo Surupothar Karbi Anglong long lok pen nonan itu ma konsensi hai Surupothar homosti Karbi Anglong gothon korar pasot itia loike kiman party kiman bosor hahon kurile aru amar BJP party dol jua 5 bosor ami hahon kurisu itia parthokyo difference to apnaloke sabo Lakha ingkoi Singhason constituency ke parlo longnit along ar koi ni phai kresiar ni APHL CSI hem kimi mephu je kathar pen kangpu la pen mass joining ajai make pamon pon berta nangle APHL CSI hem kimi kangpo lo mephu je kathar la pen ari sangho tum chitong dunsi alang liri deng pensi ingpudun lo la pen la sopi song alamata alang liri deng pensi ingthur pon thulo Ramai ke paman ponalong BJP pen bang inkoira pho Congress pen bang kep la pen ASDC pen bang pli kado kawe bang thong kep la sir ke patum APHL sialong chingbe dun ringti Siksadela ja kong chichini nangji la pen aja kong theo oposi chipang tang nangji pu jumisen pen raraphan aning ka parung alam the mailong chithan chimupon Lapen la asosiasi APHL sialong kaching bedun chia tumta tolang pusi alang litumpen pachini ini ke dak nitum Singhason area dak long nit along APHL sia office kangpu amei la bangke lapen ladak mass joining ta dolo BJP pen bang inkoira pho lapen Congress pen bang kep lapen ASDC pen bang pli nonang join dun lo nitum non APHL sia bangga kang tang lok lo pule pusita chok lo nelitung ka mata nelitung ka bahaduri ta kalilo la bangge la pen nelitum ka chini ke la hello je ilitum aphan la aprang hoi ke congress lo non de congress power avetima seta congress si ke cheng lo la pen non BJP atum ilitum inglong arat atum aphan contract asun ang PG pupen abil ke pipe dat bom lapen ke latom phao ko ke chak tu bom ti lapen ajok ilitum ari somar youth to phan ari kok krail lapen kapiduk muchon dia phan si ari ke kok la bangke lapen ke ilitum arata to phan ari kok lo blanket keron lapen ke musari pen lai hoi anta amethang rat atom phan development aja kong pipe det pen ajok alang litum amethang chenam un edet lo la pen che selam da un edet lo la pen kiduk sai sia masi non ke sorkar atum
la ador ke kom ke ong e la bang Marwari atum Bengali atum Bihari atum bang nang supply po halasi ador ke kom abostu si la BJP atum ron nang kok la amit hang le ilitum pan development nang pi posonte ilitum methang si chenam undet dia potlo ilitum arat atum chenam undet lo la pen la so pot non under development la son akijoy nang pipo pomat ilitum ge arlo alam ge langdam de det ahok akijoy lo sigitin lo amat ilitum hala phansi ilitum cholang dun rong ilitum arat asu ge la son civilo kiddo ko polo athema papiduk ware lo ke di papiduk ware posi alang ilitum arat atum sang yerso dowai ke nam ya phanjer so poisa pharuner kep la pen ke job card pupo ration card pupo sang nang ronji pupo blanket nang pipo musari akiti thang bagbe aleve lai hui blanket akang ar lai hui ronji pupo ilitum arata tom phan la si kok ikreil BJP tom bangkel la si karlen lo halar long recap kachojor ka nang pa nang vote ki pia long si nang pache kroidun et dia phan si ke claim lo la posi la bang so election ke ilitum BJP phan ke asap ta pipe det masilo ki pilo pulote la long recap kacho jorta kache kroidun lo la ke kache plangi la pen ilitum ajhatum mathaji ilitum long richo jor lote autonomous state tanang ne pudun lote ilitum phan award tanang PG doctorate tanang PG mini la tuke aprangmen da pi bom lo lake ako ajhat Karbi Anglong cho jor det khang jang ke Chujor det khang jang lote honorary richu puta honorary king puta nang pujilang meni latum tuke la ke chia tuma karbar ke la pot la tuke chiri nangi thang be ilitum phan nang pachuar in ha menang he rothap la nang chong thui thap la ke ilitum che kroi du nang nelo kardom la ke abinong et ke pinida office hem kangpu nitum pedo ponong lo la pen de ke bang jilangarni ansatame non MAC election hotami koson se nitum la Singhason constituency pen ke chepe hai ma la so phan se APSL si tum non ke mang polo pen ke claim do de sang se pen se nitum claim pon la se do ulang satame nang letum kadu we phan me akeru pi perfect lo pen pini nang ke join na tum anna me alang tum ningarong chen pen la pen ang se ke wang jilang ani tame do ulang ni tum han alis nang pi non nang join non thui lang do ulang APSL se lo West Karbi long Amri constituency ke parlo am kichi pathua klamalong ar koini phai ni Indian National Congress mass joining program amai ke padu pona birta pherang ke piratane pen birta nang pale mass joining amai Amri block president INC Hemari Kropen kachari pona mai long konchung bang pensi aluhi kapachini por enlo labang so mai long Assam Pradesh Congress Committee konchung bang Apurba Kumar Bhattacharjee APCC adun maipu Konkontas aparim Karbi long Thomas Council EM Elis ingtipi WKA DYCC Agustin inghi WKA DCC amaipu Sarthe Kramsa Duar Amla Mondol Committee amaipu Bijoy Teron Duar Amri Mondol amaipu Mahendra Phangchu lapen dun maipu Dilip Singh Hanse penching lok ong tungatum chitong dun labangso mass joining program along BJP asongja Jonison Teron penching lok ong dung alang liri sangho tum pen BJP pen GOC puthot Congress along chingbedun ringti alangli BJP along kitu ang pongsita alangli phan thangna dabarsa ki PPA jok alangli arlo kitu pang Suryara ratum ajara sonta awarsa ki pipon thiktheder jok raratum aning kang samse pen kitu ajok Congress along chingbedun thulo mass joining program along Jonison Teron pen ajok bang pharoke thomsuse arat tongsekot pen chevansi APCC konchung bang Apurba Kumar Bhattacharjee ari pen tengpondo lapen Congress kapai jia phan pura pini arni pen saiki claim jia phan tame rat angno Jonison Teron pen non ke wangji surini rank koira hini aningkan Karbi no Thomas Council MAC kilik kachipai jia phan lamchak chipi ponlo জিলা উপায়ুক্তক স্মারক পত্ৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী লৈছে জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ ৰাজ্যপাললৈ এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই দুধ কা দুধ পানী কা পানী প্ৰকৃতাৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিবাৰ আৰু পৰিয়ালৰ RBS ৰিয়েলটৰ্ছ এই 29 বিঘা 9 লেচা মাটি
আত্মঘাত কৰাৰ জড়িত আছে নে নাই ইয়াক স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে আমি এটা তদন্ত অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। আজি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আমৰি ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অধীনত আমকাচি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত প্ৰায় ৩ শতাধিক বিজেপি কৰ্মীৰ যোগদানৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰাই আমি কাৰ্বি পাহাৰত চলি থকা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰৰ RBS ৰিয়েলটৰ্ছৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত দাবী কৰি আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সাহস আছে, সততা যদি আছে, তেনেহ'লে আপুনি এনকাউণ্টাৰ কৰিব নালাগে। এগৰাকী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত অনুষ্ঠিত কৰি এই ভূমি কেলেংকাৰী সম্পৰ্কত আমাৰ অভিযোগৰ উত্তৰ দিয়ক। Sen mate poriborton dui mene busi nilitum claim dunlo setame pinarni nilitum theklonglo dakthang a poriborton awe lasi nilitum ningduk meme je nilitum sorkara wangwe aprang pen nilitum BJP long akam nang ki claim setame nilitum ningduk lo je kedamtang BJP sorkar wangdet pen dak nangachari nilitum aban a BJP aphan akimia BJP Sri Dio Phing Maslai nangki Japon pen nilitum aban a BJP aphana bange thang puloma nilitum phan thang mane council pen jitu jata scheme punon mate jikunu a beneficiaries punon se tame nilitum phan ke flek pen ke danglok nilitum BJP long kachi piduk dun thangale avedat se theklonglo lasi nilitum ningduklo lasi nilitum BJP a sarkar phani tum chi ute kangse nilitum pini Kongres along nilitum cipa okdun lo lasi pini nilitum kacipa okdun nilitum nilipen claim rapet nilitum bang pharoke thom suse nilitum pini Indian National Congress along cipa okdun lo lasi aku dolang je nanga cipa oktidet pokali lasi sonsi nilitum ci kontek bomlo akaprek a humusti pen setame je BJP claim rapet atum akorte ngirtum sta aku puthot mane Kongres along nangki join dunji pu lason jangring du lasi lahita prabjing pen nang join dun popusi nili neng thepon lo Nom support pan birtamo ington posena. Why is it so hard to find sunglasses in frame that fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangti non penke mat hanang nilom. Alon medical store. Ketching si Karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai linang jisita ladak long pon ekje. Lapen tilong ya dowai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen
longpon ekje Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang nitung tak humre ignot. An sose kachini jiapan la abel ki pia number along humre iktame. Dinamo Pit Puthot Birtalong Bang Triglo Dipu Press Club along ar koini phai ke barni arni kangsam por phai ke thomra minute thong ke pa por malom abarim KPLTR chingria song NGO tumpen pherangke amai kangni pherangke amai long alang li tumpen kapachini ponotengke kedam tang surihini rain koira sian ingkan GTA cheklo ni phai player ni Karbi long receive kang tang kia song truck atum state lap and central government atumpen MOS chetoklo MOS cetok tet pen ar koini phai ke barni anke Ceklojon pli susilo. Bonta nonanta Central State lapen Karbi lo autonomous council atum alam chak la song trok aketres atum apan rehabilitations nang pipere kachok ning duklo. Lasi prapjin pen alang litum kachitok kapachun ji apan Karbi lo autonomous council atum cherat chitu dunang ji pusi ning jepon. Non aparim KPLTR atum rada farman kaching thura sai molong Kiklem PG kacherap dun verji apan pu mangponsi abarim KPLTR chingria song NGO pu mahang pathek ponlo laso NGO phan aprangki ponji apan bidisa amita phanse lapen mepu malong timung ranam lijang konchungbang langso dera jom e chunbang angrong hanse bida ejang lapen bang thongke batum apan bang phupek ponlo puta pherangkia mailong ningje pon Adogawe itu hamhang asong atum same chini lo itu han pion osi itu hele cherungan itu nongkong lake adogawe da larda lam chini osi bang solong same itu hele ben suntuk pasangkok osi tame itu pini itu social hoi ben same itu ke claim pon ini ulang itu cuma khasi itu la pini abare mu ke perdi chini song bu NGO itu desain polo la sini tu labang solong itu presiden ini malam ini kan white president ke nadang ranam bija kan secretary archak dimu no kan finance secretary kan chief advisor ke itu masar itu pensil no nadang presiden doan nana tu nana tu man itu sorting kan tu pasang no si milihin pen kenimye kangtung bote pachini kangtung magalalo non kiban ji abang anbang ke itu sumar tu sampai iklan ni lah sarkar dong ka sampai iklan ni lah kehan nanji apel right ke doan sampai itu bangsa office ateng kasi lapan so bangsa hin basini tu claim jumpo lapan kilong nanji apana sampai sumar kan sampai itu lap sehat macin kono apa nak kinang sot kedoan itu bakal muncul bang arcap timung basi dan itu macin kono tabangso amahang bethe konan ko alam the bangga la halo ni tum han central government pen kaching kitang alam the utha ni tum ningduk lo pini arnias tame tum rehabilitation apana packets ni tum kedam tang nikan surina inkorasi September tarik dipen lamdon cetogat pen ni to sangat akhirap kipi kepijir son kana ta teknolongalang la pen itu akan awar sai ki me ka peklang kota ni to mat teknolongalang labang solam the botha ka ching ki jethang ka chingwa yang bom signatory satum pen chenglo alang atum pen chelang ra pen pen labang so alam the botha ka ching ki ka chedon ka chetok alam the botha ka pachun bol ya si itu ini itu labang so abarin ki PLTR amahan ka khek bom athega labang so bong pen nitum ongdung akiders do nitum bang faro thomra pokke bracket thom akiders nitum KPLT headquarter di Puang Bong Pen nitum dolo labang song bong pen pini nitum isinak itu thegia pha labang song bong pen keprak pun pedaya pha claim jam dam jam lapason ka vedia je phansi angri siang don si apeng si kidu ponji phansi ni do ka si nitum do an
la lamdon ke chatok tang ke pelti Ning koya farman kohora Chondro Singh rong PM school along Aryanak NGO pen Journey for Learning asiki kepadu pona birta pherangke rangsina bepen kartu samlong birta napale Bangso siki piaja meglong Kerala Delhi Bhopal pen Indian Institute of Forestry Management student atumta chetong runsi Karbi nimrukom jutang jupat alam eki hihui research mate katar lipon lapen laso sikelong inglong karlu mate trekking hehuita hanpon Bangso siki aja meglong Aryanak NGO Guwahati Marsaikia Associated Aryanak Consultancy lapen Karbi englong pen Sarnong John Teron Workers alang litupensi Bangso siki ame tipatir pipono lapen laso jai meglong wrong room Cipang Tirnangji lapen laso Aryanak NGO long kacong datuma tuma phanta bainong tapi pon diputa pherangkia tumang no nang pachini don এটা যেটুক আমি কৈছো জার্নি ফর লার্নিং য'ত বিভিন্ন একাডেমিক ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহে ইয়াতে বেসিক্যালি বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্ড ৱৰ্ক কৰিবলৈ আৰু এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো 2018 ৰ পৰা হৈ আছে মাজত কোভিডৰ কাৰণে দুটা বছৰ আমি ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলো এই বছৰ আমাৰ 25টা ষ্টুডেণ্ট আহিছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকে কহৰা ৰিভাৰ বেচিনত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কহৰা ৰিভাৰ বেচিনত অহা 13 তাৰিখলৈকে থাকিব 5 তাৰিখ নিলিমেনকে সৰংজন তেৰন নিলি ডাক কহৰা লগনন Aryanak NGO non-profit organization ada acara tu mungkin free non kan foto po itu mah fungsi bang lalu itu lah Kaziranga Hawar Karbi Anglong lapan Kaziranga Hawar long itu kohora long itu Karbi Arat kan kan si kam kemo kan si saya hai kosan malam kan si kemo dam lalu kosan si tinggi turun jima sustainable development UN framework plan sustainable development goal kosan si itu pacun bonjima lapan dak kosan si hem rai habit bitung biri saya cuti ki kosan si kimi senji ma tapi kosan si ka ting tur pon thegi ma da fan si tum dak sai kam bom la penon itum dak journey for learning ini initiative lo itum la 5 January up to 13th January and dak doji it is 9 days 9 days and dak do pola tum ason la field activities do alang tum la student tum Indian Institute of Forest Management Bhopal pun siwang alang tum field work lo field trip lo so la hai apthak kon silang tumang lo dang idi tumbang la so awlang tong filter bang facilitate pilo facilitate pen dak itum rong do ason la ikem num do homestay non kitu ke jun tum do no atum tamme dak lang chirap pen sikai sin tamme masap so goreng bar sailong pon po la pen ke la dak la chadi usam martum itum la karbi tum goson sike do ke thak la hai kli ke thupe jo la pen ke ason we are living with local people. We all are living in different homestays, but they all are very good. They serve us very good food, and yeah, we are having very much. We are getting so many learning experience that we will never get it anywhere else. So yeah, it's been a very good experience here. Okay, thank you. उसमें हम लोग यहाँ पर जो लोकल लोग यहाँ जो रहते हैं उन लोगों के बीच रहेंगे और यहाँ पर कैसे वो प्रकृति के बीच रहते हैं प्राकृतिक स्रोतों का यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ हम सीखेंगे उनसे समझेंगे और कैसे अरण्यक जो है उन लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है उन लोगों को रोज़गार और उनको उठने के लिए जो मदद कर रहा है वो भी हम सीख रहे हैं उन लोगों से और साथ ही में हम लोग यहाँ पर नेशनल पार्क जाएंगे जहाँ पे हमको वन्य जीवों के बारे में पता चलेगा हमने कल ट्रैकिंग भी की थी जहाँ पे हमको चिड़िया और यहाँ पे जो गिब्बन्स पाए जाते हैं उनके बारे में पता चला और कैसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं और वो और जो यहाँ पे वन्य उनके साथ होम स्टे में रह रहे हैं उनका खाना फूड उनका जो सब चीज़ है वो सब हमने ट्राई किया तो इट्स क्वाइट एक्सपीरियंस Okay, and then where are you from? I'm from Gwalior, Madhya Pradesh. Okay, thank you. Can you tell your name? My name is Shyamla Rai. Okay, okay, thank you. डेली जो एक्टिविटीज़ होती है हमेशा हम हर दिन हमें कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है जब से हम लोग आए आ रहे हैं हमेशा एक एक चीज़ पे सपोर्ट करा हमें एक एक दिन न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है और होम स्टे भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं हम पहले तो बहुत डर रहे थे कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है हम ऐसी जगह जा रहे हैं बट यहाँ के सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है
बिना नेटवर्क के कैसे लाइफ लोग यहाँ अपनी स्पेंड करते हैं। लाहौरी जना लोंगपिनिया दा पोर फाइट ट्रक अपर आनिवांगसन थाक थाक नाका चेकिंग के पादुपन बमहुन इहुम NL01AA5840 ट्रक अलोंग किरी काकुरुक पन बमहुन बरफारो इसिरा बरकेप राकिया हरमु हिरेन पांगरुम पेटपेन इलिन राची टीम आन केलोंगदुन राकिया हरमु हिरोइन के पोनातुम ट्रकते वाराबांग मणिपुर डिस्ट्रिक्ट कांगपोय PS कांगपोय थालदारा इरांग पार्टुआ रोंगामेकार DV प्रसाद चौहान सुपु इपोक चेत्री आर्ता इंकोयरा ट्रक पुसी पांगथेक पनलो लाबांग सोसाई कपचुन पन मति केजा पनलिन बोगाजन SDPO जॉन दास लपेन दिलाई ओसी लुफर रेमान लॉरिजन PP इंचार्ज दीपा प्रतिम कुवार लपेन बोगाजन CRPF अतुम चेराप चेतुदुन बोगाजन हांजांग सोपेन फेरंकी बिस्नु लेखे पेनांके लो बिरता पिनी कार्बी प्राइम टाइम बिरता गले 5 सेकंड टन इग्लो 2 मे थाक में कुरबांग थु